ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ වෙල්කම් එක ලංකාවේ. ඒ කියනවනේ ලංකාව වෙල්කම් කරන්නකොට අපිට හොඳට බැට් කරලා දුන්නේ පාප්ලේගේ අනිවාර්යෙන් බැට් කරේ කවුද? ජයසූරියයි කළුදාරණයි. ඒ වෙනාට ඒ කළුදාරණ ටීම් එකේ අයින් කරා. ඒ වෙලාවේ මොරටුවේ කට්ටිය ඔක්කොම උද්ඝෝෂණය කරා. එයි සංගතාර කියලා එකෙක් එන්න හදනවා කියලා. මතකද දන්නේ නැහැ නේ? සංගතාර කියලා එකෙක් එන්න හදනවා. මොරටුවේ ඔක්කොම ඒක දෝෂාපනය කරා. ඒ අවස්ථාව යාට හම්බුනේ නැත්නම් මේ සංගතාර ලංකාවේ මේ වෙනවද? මේ හැමෝම කියන්නේ අරයා නැතුව ආත කරන්න බෑ. මේක කියන්නේ එයා නැතුව කරන්න බෑ. දුන්නොත් තමයි බලන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන් බැරිද කියලා. ඒක නැතුව මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? ඒ හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මුලින්ම සංගතාර දිවෙන්නේ කල්විතාරනේ මම වෙනකම් ගෙදර ගියවලා අනිවාර්යෙන් කියනවා අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මේ පරණ මිනිස්සු එළවලා මේ අලු කොල්ලොන්ව පත් කරන්න. ඒ කියනවා නම් සංගතාර කොච්චර දක්ෂතා දෙන්නවද ඒ තරම් දක්ෂලා අපි අනිවාර්යෙන් කරනවා තමයි. ඒකට අපි සාධිකයි. මගේ කණ්ඩායම නායක සාධිකයි. අපි ඕන වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි කණ්ඩායම හදලා හැමපැත්තෙම දෙන්නේ කියලා එක ජාති මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ හින්දා බය වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පොඩි කතාවක් අයි කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දුලියක් කාලා තියෙනවා නේ දුලියක් කාලා තියෙනවා. එහෙමනේ ඒනොට පොඩි ගඳ වලට මුලින්ම කන එක පොඩ්ඩක් අප්පිරියයි නේ. පොඩ්ඩක් අප්පිරියයි. අර සුවඳ පොඩ්ඩක් ඇල්ලුවේ නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි මාළි මා සුවඳ අපිට මුලින්ම මුන් පෙන්නුවේ. මටත් පෙන්නුවේ. වත්තු තුනක් ගන්න බෑ දෙකක් තියන්න බෑ කාඩ් දෙකක් තියන්න බෑ. බය කරා. අපි හැමෝම බය කරා. එකෙක් නෙමෙයි හැමෝම බය කරා. මේ බයට ඔබම දෙන්නේ කියලා අපේ අන්න සහෝදරයෝ අපිට දුන්නනේ. ඒ වගේ තමයි මේ හම්බෙලා දින පාර්ලිමේන්තුවේ අපි දුලිය ගෙඩියක් කෑවනේ. ඒ වගේ තමයි නගර සභාව හම්බෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පාරක් කාපුවේ කරලා තුන්වෙනි පාරේ එක දෙවිසින් දුලියන් දෙන්නේ. අහමදු කියන වර්ග කියලා කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් මං සහෝදරයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ වර්ග කැලලක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් අපේ නායකතුමා ඉන්නවා. ඒ හින්දා මේ දුලියන් කෑවොත් ඊට පස්සේ දේශපාලන කරන්න කවුරුත් නැහැ. කාටවත් බෑ. ඒ තරම් විදියට තමයි අපි දේශපාලන කරන්නේ. ඒ කියනවා නම් බය නැතුව කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මුලින්ම බය කරලා තමයි මුන් අපේ රැවටෙන කාලයකට අපි හැමෝම සාමාන්‍ය පොඩි දේවල්ට ඔක්කොම තක්කලා බය වෙනවා. අපේ ඥාන කට්ටියත් එහෙම තමයි. පොඩි දෙයක් කිව්වොත් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතලා වැඩි. මේ පාර කියන ඔක්කොම කියලා ඉවරයිනේ. ආණ්ඩුවක් පත් කරලා අනිවාර්යෙන්ම අපේ ප්‍රෙසිඩන්ට්වත් පත් කරලා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් පත් කරලා ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ හින්දා මේ පාර අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ට කියන්න බෑ. කරුණු කියන්න බෑ. දැන් නගර සභාවට දැන් කියනවා. හරි නගර සභාව හරි ඔබ දුන්න හරි නගර සභාව දෙන්න බෑ. ගමේ කෙනෙක්ට. ඒකට විසඳුම ඔක්කොම අපි කියන්න ඕනේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ පම්පස් ප්‍රශ්නේ වතුර ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ඇහුවෙත් නෑ හොඳේ. වතුර කේස් එක අවසන් කරලා තිබුණා ඇත කිව්වා. ඒ වනේ මොරනාලු උත්තරන් දාලා போதும் நினைச்சுடா இந்த ஆனா அவசியத்திலே போடா மினிஸ்டர் என்ன போடா உங்களுக்கு எல்லா நாளும் தண்ணி தரதுக்கு நாங்க வேலை செய்யுது ஏன்னா அத்தியாவசிய தேவை எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய டெங்கில கட்டி வச்சேலாம் கட்டாயமா எல்லாரும் ஆராதனைக்கு லோஷனை பண்ணி இந்த முடிவு எடுங்க ஏன்னா துளியம் கடத்தி இதுல எஸ்எம்எஸ் துளியங்கள்ல ஐசுட்டி துளியமா திண்டில்லாதவன் இன்னும் பார்த்தா தான் பயம் பெண்டட்டி திண்டிட்ட மூணாட்டு தின்னத்துக்கு கூட செல்லி தர தேவையே இல்ல பயம் இல்லாம நீங்களே எங்களை வெல்ல வைங்கோ மாலிமா வெல்ல வைங்கோ பேருங்களே நீங்களே சரித்திரம் படுத்த வைங்கோ அதுக்கு நான் இன்ஷா அல்லாஹ் எவ்வளவு பாடுபடுறோமோ அதுக்கு அளவுக்கு பாடுபடுங்க எனக்கு பொட்டாசைக்கு நான் நினைச்சுக்கோங்க இப்ப பொட்டாசை கங்காள் கூட போட்டு இந்த கங்காள் கூட தாரண்டு அந்த நீங்களே அந்த இதை தலையிலிருந்து எடுத்து போடுங்க மக்குள்ள பிரச்சனை நான் போறேன் அது மக்குள்ள என்ன ஊருங்கள்ல கவைங்கள்லாட்டி நான் போறேன் அதே மாதிரி கழுத்தர்ல ஹாஸ்பிட்டல் பிரச்சனை நான் போறேன் ஏண்டா எனக்கே வேணும் சேவை செய்யறதுக்கு இவன் தான் செய்யும் அவன் தான் செய்யும் மட்டும் பார்த்து முடிச்சதுக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இல்ல நாங்க நினைச்சோடும் பெஸ்ட்டுக்கு யாரு முந்தி இந்த வேலையை அவசரமா முடிச்சு வருதான் அதனாலதான் நான் இந்த அரசியலுக்கும் வந்தது கட்டாயம் ஏண்டா மிச்ச வேலையா சில வேலைகளுக்கு நாங்க நினைச்ச கூட்டு நிச்சயத்துக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பவர் உண்டு இருந்தா இதை செய்ய இருக்கும் ஆனா அந்த எங்களுக்கு பவரும் இல்ல ஐக்கியத்தை அமைப்பு நாங்க இருக்கவும் இல்ல அல்லாத இருக்கால அந்த பவர் எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு அந்த பவர் நீங்க தான் உங்களோட ஒவ்வொரு ஓட்டம் தான் அந்த ஓட்டை நீங்க சரியா யூஸ் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு யூஸ் எடுத்தாங்க අනිවාර්යයෙන්ම අපි හොඳ කණ්ඩායමක් දාලා දිනින්දා දිනාගෙන අපි බයනතු උගලන්ට හොඳ ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා மாற்றத்திற்காக வாக்களிப்போம் அதிகாரத்தில் உள்ள திசை காட்டியை வெல்ல வைப்பதினூடாக பேரு வலையை அபிவிருத்தி செய்வோம்